ทุโซละความเห็นไงว่าเจ้าเสียมาสเปนินก็ไงลุนันเลนิโคพาสลามก็หินปิกินเอาเวนิทุมสงินนิวสงกิสิมเทยตะฮิจงเละตุนินิขวาปันอาฮิจอชันว่าอินิสิมปันกิดิวอหิตายติจุกหินเฮดสาฮิเลดสัตเขาเฮากิบทัดหอกิพงดิงาเฮดสาเดท30 September นิขวาเลดสัตเขาเฮาเมลเซตอากิธานะจุงา UKNA organization in Kuki CSO ho ko ma athu hi anakil hunin na hi hichito kilhonin organization in jang date 11 October 2024 chan hut khial ho ki phone na din anakiti pi na hi UKNN in nam sunga LA ki ka thi san ki so to hi phamo akisa le en aban amachal na lo din Kuki customary dungzuya athu hi akisai din pha akisa to kilhonin KIC koma athu anakil hunin a hi hinla tu ni chana I mathu agin do lo lai hi phamo akisa le na hi to khom pi let sat kho ho ki lungsi na behela that ho henga organization in hi chu phone mangcha a thu pi ahong kinein a hi organization in guilt in athu holna akinain a hi le koi khat nong a hi aki hechen tan a hi hichi chen phat kiti pi aki chai masang October 11 2024 ka in Kuki in pi churcham pul ho komin ki phong din het sana hong kine e izam tia hichi ka a hi na sa lawan na lai ole organization in dan dungzuya na ka hin to diu a hin koiman UKNA organization jang themo na hin chan thei lo di win mi pi le khut khial ho ko ma het sana aki bole by UKNA Northeastern Unit Command Kukilen gamsunga thal business bol ho het dinga thu phone namgal ki pana kona tuni chanhin thal le achanga business bol mi atam che tan adi achur cham pulle kangpuk pi ki ka hi thal le achang ki pi to na dinga line sun chu a hi het sanom chu ko hele thal le achanga ki ve ho en aman ta kilom lo BSA na na chu lo di ven het sa hi eke chang zathum la som nga SLR zali M16 chang zanila som nga akalwala thal chang le thal chunga commission negu aki het do le achunga go na hling set ki piding a hi e mi pi hon jang azu nu azu upa na het a le na hin het sa on by Thunder Kuki Army som gup le segi chan na KNT tauna wajing wangkho CBCH Church lamka song pi area mona 18 to 20 October 2024 phat sunga nampi taw khom na program kit ding a hin Kuki zo cha te zo se apang thei chan pangding in pakai minin ikite movin a hi chuta le atum be a de 20 patheni ni hla lam pung khana pat pungi ki ka hi khang tha ho dia wang thum pi na upa Wilson lam kain a ding a hin cha te naw te khang tha khang dong ho program abula pat panglo ho jang aphan ho ma hung pangchi dingin jang ngai luta in ikite move information and publicity secretary KNT Israel THUSOH update zanhi chun Israel army hon Gaza khupi sung airstrike abol nawa Palestine ho mi somni athi hol achapang jang azaw vin a hi chule mi somwal akitong kha vetin Gaza official THUSOH khat chun asain a hi Israel le Hamas te gal hi kum khat waltan mihem 2.2 million wel chun ne ala cha angai cha le ovetin the World Food Program WPF chun apong do on a hi ahung lung ding date 19 October 2024 ni khole Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR to gonanoya yanga dop na chu Thomas Brang muna kangpok pi district sunga third phase of the anakin gon ding a hi Phailang Mall area defense akon thukin hetsa emergency avi ngai cha na hi ta je in hi chamin chong khojo sen jing ni khuma ma le kai thelman pako office a House hon ding list le nami chi tha lut na hin nei di win het sa na ahong kinaye koi tabang khunung le ka zapoi ka thei poi ti lawa thon lawa ihong ki gut chi di win ikitim ove ahong lawa le koi ma them mo ikichan lo diu ei man mo ikipu diu a hi October date 10 2024 ni jing ka in Jiribom UNLF te KM na sal a drone khat ana leng le en hichu anaka pha ove na hi THUSOH ki za adanin hichi drone hi sepai hwa hi dingin gin mo a hi achi sa ni kho phabe ma konin Argentina mi pi sang tam ta in Israel national anthem asawin gala a ha theina diwin ataw pi ove hichi hen avat sa chu Argentina hin Israel a support ne tina a hi ga het be thei khat chu Argentina ki ti hi tu la ta football team pen hol a khana ki he Messi te gam a hi in hichi Israel anthem asa hi amin hatikwa akitin a hi pathenin Israel nami te jong phathehin bu intin Israel gam sanga ko ki chanu chapa ho zo siang hinweng bit jing ta han a sadam na zan imu thailo le imu wa thailo ho dinga ki pana le imu nop na khat angai cha ho bel khat tui chule mot min khat bel neu khat sunga tui achu bab dinga suna
มอดอลังตัวโตและอมุตนาอโหอจาวนอาหนดิงมินิสอมตะบังโซสะดิงอตุยลิดละอาคอนขนาลุกคนละดอนจีดิงอหีมอดและอดีอาอโหอคนโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอาหาวเซนอิมุดอโซสะเอ็นจุเลทะจงหอจงอาออลสะเอ็นอหีมีฮอลนะฮิจิทูหินจีฮีกวยฮัมอีจันบอลเทนะอันไหนฮัมหงกิพงหันลังอามินจุเลอาเจียนนะหินไซเลพันเตอาหงกิไซโดเลาเลอาอินกุเตียนนกมออินาสะเลาดิวอหี separate administration to hi UPFK anole WKZIC kite ho chamkhat an thim ta deule ki pa uminte kuki zo council hung kisim tup ding a hitan hi chi platform a khu public movement ipat deu a hi thing noi sung noi ke no UPF on jong SOO extension lo thu a anaboida ohan atia akicha kha jong le ananga a ha no han WKZIC kiti khanin kuki international country thua memorandum dungji waiji atho ojang ana bol da phatno han amasan manipura status khat mu phatno tin hichi achu pansa ding anu mole UN Security Council permanent member kidal nawin nate kuki zo council agan na thei pena sem phat ding sem hling ding hi lam kai hon hingel te te un public movement agal isat pat kit diu angai tai tu lai ta hi manipur gam sunga dengi na ha ta en akisain a hi hitol han chun mun chom choma kon case zat ham khat akimudo ozingin tu kuma dinga dengi na thi manipura kon mi thum athing tan a hi manipur gam sung adi a phai sunga a ha nin a hi thinglang lang jong pon te ti na a hi lo zin kanam mi te ho zani to pha no le good night phaten ki hal jiu hitin chule imut pha no jong le kang khal phaten ki khai jiu hite e ho thinglang mi adi a ku ki cha te dinga hi hospital munjut na jong ha asa alam pi jong no blo chule alam pi jong gam hla a hi ji hin ki ven kala phading a poi tu lai ta atha be a go ahong zu kit ta kilhanin tu jing ka apung khat le minute som langa ti la avel chun gui teru tia ke he lam ka song pi le mizoram ki zot mat na lam pi chu atha be en bon lo in ana chup kit tan a hi gari zan ham khat ana tang danin bon lo achun an o danin chile wale I change ham khat in anangong kai sa le na hi hichilai lam pi hi tu idin mun owadinga lam ka mi pi dinga ki hin so na thai lam pi inai sunu chu a hi lam pi anop do je in chile wale angong kai sa in mi pi atoho din jong ti za na la thasit a sa in a hi ahung lung ding nisim somlako October 2024 ni khole KSO more block in one day drugs abuse seminar organize a bolding a hi hichikin gona hi more akupi sunga school a hi lo le kule simlai class 9 apa TDC simlai hon hichikin gona hi pan ala dinga het sa na anayu to hlonin thon lowa hung pangchi dingin tim na jong anayun a hi tuni nisim 10 October 2024 ni khon more youth club 10 asom nga la sagi channa foundation day anamangun a hi hichikin gona chun phan hom to insar paucha baite GSMYC anapangin phat pat na taw na more pastor fellowship MPF anapangin a hi chule liam na thusain sar thong sei thong dim VP admin president in charge anapangin mai samle condolence thando na reverend ngamhau to thang chairman MPF in anane na hi chubanin more sunga CSO ho phat anahi in ama ho akichai chain ki pathu saina sir Samuel gangte in anain phajo se chaina le khum khana pastor more fellowship MPF in anain kin gon lo thing ta in chai anahi tai All Jirba Muslim Welfare Society Namasudra Prasad Lating Hill chule All Manipur Bengali Student Union ho ki gom khomin press release khat anabolovin a hi ama hona saina wa bullabal nei lo statement khat hung viral a Bengali hon jirbam thanga mai teile kuki ki ka kuki ho apan PA ki ti hi zothu bullabal nei lo a hi thu la la hoi ta khul chil na le wat lana ki nei zovin Bengali hon kuki ho support aboard oveti proof le evidence khat chamu do a hi poi chule kuki ho adin sumla pai ni ala cha ka don naw le ka pi naw jong poi Bengali press statement in a sei ben a Facebook le WhatsApp la hung viral thuzo ki sei chun Bengali kiloi khom na hole Bengali mi pi ho dia zum na le za cha na a thu the a hi to hlana hi chi hin viral sa pa hen Bengali ho min sit na ding le min lamdi lawa amu na dia abol a hi kitabanga cham na le lungmon na dei Bengali ho min sit na dia thilik ki bol hi asang lam penin demna kanayo ve hito kilhan chun Bengali kiloi khom hon akin IP pen district administration office a FIR ka bol diu a hi tin thusu chun asai be na hi tunia dinga thusu la khom isim do thayo hi chan chun akichai tai muntina thusu ngai ho zo se na bon cha bin mang pha